Abithaa umwe wa borithi arerikana gukua kumana na nguraro iria atungitio ni nyanake igitetia ugai wa mugunda wake kunyokie. Amwe a aikari nao marathie na mbere na kuhonia nguraro, nao angi anana ni marikitie guikio ngono. Nacio ici ni mbica cia matigari ma nduthi igiri icinetwo igitunyita ugeni gicunjĩ-inĩ gĩkĩ kia mugunda wake kunyokie Kibiku Kajiado ya ithũĩro, cirĩ kĩonereria kia ngurutano iria yehĩrĩirie aramithi ya mũthĩ wa Kirithimathi gatagata-inĩ ka maobithaa a borithi arĩa marũgamagĩrĩra ugai wa gĩcunjĩ gĩkĩ kia mugunda na mwahu umwe wa aikari arĩa makoretwo makigucaniria mugunda ũyũ. Wakati ule mtoto ambaye alipigwa ICU amekaa mwezi moja hakuzungumzia. Wakati ile nyumba ya pasta ilichomwa hakuzungumzia. Wakati watu wetu wamepigwa ambaye kuna wale wako hapa ambao wamepigwa hajazungumzia. Wakati mapikipiki na magari imechomwa hajazungumzia. Why yesterday? Moses Muni kuria urugamirire gicunjĩ kia aria maragaya mugunda uyu ari muikariri giti akiuga gutiri watho magararite guku akiuga matanyite ugai uyu ni ugukorwo urikireire kiumia-inĩ giukite. Watu wote watapata haki yao kulingana na vile umeishi na hakuna mtu anahamishwa. Hiyo ni propaganda ya kutafuta namna, na wacha niweke leo hivi wazi. Ile watu ambao wanalalamika ama wale watu ambao wanakataa magawanyiko ya shamba ni watu waliouza shamba kuwahusia other Kenyans ambaye wamenunua upepo. Kuringana na Emmanuel Litei, omari na maratathi mothe maria maronania gicunjĩ gĩkĩ kia mugunda nio marũgamĩrĩire na oho mari na nginyagia taito, akiuga andu matige gucogera muingi. Kenya is a country that follows the law and nobody should be allowed to bend that law. And I want just to challenge those naysayers that first of all, this is a BRS search. This is a legal document from a government authority that authorizes us to be trustees in this land. This is our certificate of incorporation. Yes. And I challenge them to produce theirs. This is a court ruling in Kajiado that said we are mandated to subdivide this land. This is a government press release which is in all media houses in Kenya and nobody ever challenged it. Gicunjĩ gĩkĩ kia mugunda wa ĩka itanyihiire 2,800 gĩkoretwo gĩkigucanirio nĩ mĩahũ ĩrĩ kwa ihinda iraya. Kamanda wa borithi Kajiado Alex Shikondi akiuga nĩ mekũng'ethanĩra na arĩa maracogera oro ũndũ ũmwe na kwagagia thayũ wa mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kikunyokie Kibiku Kajiado ya ithũĩro getwo Wacuka wa Kĩarĩ.